Mi hoćemo da probamo da to razbijemo, da pobudimo empatiju kod ljudi, da se osjećaju i sa drugima kojima su ugrožena prava ili imaju nedostatak istih. I to je najbolje prikazano kroz vizuelno, kroz film. Imamo 2 filma, jedan se tiče stradanja u Mariupolju, drugi u Buči, jedno i drugo su stvarno strašne priče, koje opet ja se nadam da će imati neku rezonancu kod naše publike jer je prošla, bar jedan dio njih, nažalost je prošlo nešto slično prije nekih 30 godina. I tu su stvarno sjajni filmovi. Imamo filmove iz Irana, iz Turske, iz Ukrajine, kažem, Sirije, Palestine i tako dalje. I to su pokazali, recimo, kolege iz Makedonije sa filmom Honeyland, koji je, mislim, urađen sve sa lokalnim resursima, bio je u konkurenciji za 2 Oscara kao dokumentarni film, za najbolji dokumentarni i za najbolji strani film, što nije mala stvar. Znači, teme su tu, mi moramo podržati tu industriju. Ja znam da to nije lagano. Nadamo se uvijek tu dođe do neke ingenioznosti ili kreativnosti naših ljudi, pa oni uz manje resurse prave bolje filmove, a nadamo se da ćemo probati da nekako privučemo veći broj tih ljudi koji su spremni investirati ili koprodukcijskih kuća ili produkcijskih kuća. Pa to je jedan dio našeg festivala. Mi pokušavamo da privučemo veliki broj tih takozvanih decision makera, ljudi koji su u stanju da odlučuju iz cijelog svijeta. I na kraju krajeva zbog njihovog utjecaja mi imamo ovdje goste kakve imamo. Znači ovdje vi imate direktore državnih televizija iz Japana, Koreje, Finske, Norveške, Švedske, Austrije, Deutsche Welle, TRT, Kanski filmski festival, Sundance filmski festival, tako da dolaze direktori tih odjela ili tih festivala i mnogi drugi. Dokumentarni film je možda najbolji način da ljudi dođu do nekog malo dubljeg razumijevanja određene teme. I mislim da festival do sada je uradio dobar posao. Kako će to biti ove godine ne znamo, ali eto, nadamo se da će biti dobro i pozivamo uvijek gledaoce da nam se priključe i da naravno priključe se autorima, razgovaraju s njima, gledaju filmove i ozbiljne teme i malo kada ostave publiku ravnodušnu. Pa često ljudi kažu da li mislite rast? Mi ne mislimo rast. Mi mislimo da smo već narasli na nivo na koji možemo. Naravno, možemo i po nekoj ozbiljnosti ili po broju tih gostiju koji dolaze izvana rasti, ali da mi mislimo sada imati veći broj filmova, ne mislimo. Mi stvarno uzmamo najbolji od najboljih. Mi se nadamo da ćemo zadržati ovo. Mi hoćemo da naravno nekako rastemo skupa s našom publikom, da svake godine imamo neka nova lica, da zadržavamo stara, da ljudi budu sve dublje i dublje nekako uključeni u cijeli taj proces.